na o shanini te kote gonso de nkranchen sana bie kwan dia maye yeda na semye sure sen sama odi tu dwano bribia ye fa bi e de bra sabre de kase ne bra sauti bi de to dwa wo mu bi ya wo betini nana ene na de hye wo do ma kuma ene de wo mu ankasa aye kwasafo dwuma siesie wo mu krom kwan a enu mu nsam no de bebra mo na fe ya boawra yen from mu akohwe kusupunso ade hye ye wo ho wo mu de esu fi se wo mu kwan eni mpuntuo de enya de se wo mo akọ enkan ewo mo sansemi ne sembi ena no bro sa Adom TV Badwam kase oba Facebook /Adom TV kase ne wo ho ena e Go TV nso na wa channel 176 ena DSTV channel 280 ho nyina obenya yen ahwe Adom TV afia ne de kwan so tie se den samni chiomo ankasa etie Nana ene na de hye ye wodoma kuma e won Kranza North mensinimo e wo bunu East Mantamu no wo mo ankasa akeka won sase akeka won ho abom ama wo mo ekwan ye fa ekro mu no wo mo siesie bisa wo mo abo aban no abo nyade se wo fi won ti no wontimi ntina ho bie mu ntwen aban ti wo mo ankasa aye bibi dia Christian ofori kuma mpenifo ahodo yi edi nkomoyi Komo editor just say Drumai kuma eka nkura wodo won Kranza North mensini ni mu a empontu nyuma nhyada enkoso wo nenso o ma no nsi won kwan obeye kwasafo dwuma edi aboabo won kosi se aban adwen ebeba wo mu so Drumai kuma eye kuro bi a aduane ene enema hodo bebre efri ha kokro kesie ma eboa Ghana bebre na ade kase a ehaye wo ha so eye yakwan nya kra na enunti ena Drumai kuma hene ena Drumai kuma unit committee chairperson ene Drumai kuma fo nyina ya fato ya ho se na eye da Drumai kuma nyina ye de ye management ye behwe na ye de akrakra yakwan a asabi enye na ya hwe na aban so aboa ba bedon ye ama ye kwanpa ne krakra ena odikro wo Drumai kuma na akwasi bafo ababi otosumienu enso editor just say susan ena eyirifa kwan no eso a etutu ntokuro ewo so senti eyene de se emeburu atimi aboa won ho ano a wo siesie kromu nyina se ye kwan na nye eti ya fatu ye ho so se ye Drumai kuma fo de ye ntwen se aban na emra me ya ansa na ye tu ho anamon ye dika tu ho anamon ansa na aban no wo moa bi on so de abeka ho eti no every kroyi mu ko Drumai nka okọ kakra o bridge bi wo honom a ensuo bi a ye fe na ensuo tanko da so no ho sei eti na ya fatu ye ho so se etie bia no ye bekwa kosi sa tokro na ayi kwan na se no kroma na nkasa ye de ahoden ekosi no mayenko putupun adehye ye wo ho de nkwanta south wo tirom ne mu no wo mo so ebuafu arehwo wo makoma mu fe se mpuntuo de enya de se ebi koso wo aban aba to no ne ade wo mo aka mpanifo mu a wo mo ne wo masa kabiem omra meboa won wo akwan ene wo hawa hodo bia wo Jimbura akra a otumienu enso ekasafa akwan hodo a wo mpatemu a entwa yi no edi amane akese ebre sense so bi yare na se free ambulance kra se na ambulance bi ba bedru ha no na ade a edi because ye kwan no nye na e clinic no so yadi asefo djuma AC maternity ward any children's ward ama clinic na ya shase e hon dey happen stress ani mpanifo na omonsam edu kakra wombra no mbe ensem beto dwai osofo no wo oti mantem a obo apro ekompatem ho no ede to omanfo yi anim se aban ne betu ho anamon na wo mo hawo a wo mo ede ato dwai wo mo aye bibi afa ho ede amon ade ba kwa eye very outstanding wo ma proper mu from my edeba at today's side no any say basic facilities say school then acquiring issue and health facilities na police station na normal amount for there ebisa na me anka say ma fa akwan no so ma go pro no bebre no so na ma won say those things na they are genuine issues among but na me can say you be here asun troye na 8 million man say yes na dey be a reporter medical president na say amount for ekun wa ha skaya o dey abrere dey ko patent ko na ma sa kwasa president pro an say mayenko savana mantam no mu na mbegunu so ena dey atoja kire mu sa asumdue afre na asumdue nya dey se won benya bi
ewo wo momentum no mu ko sisa posifo ebeyi mabunu bi a yede won akwakoto na duafie sene beto dwa se mabrum bi a wo mo ewo savana empatem ho ena mentim ho ase bi akoso ewo ho ama enam so ama bupewura ameyesi na ono no wo Monday ade so no we enam so ama mabunu no esese nyapade bi ewo mpatem ho na bransem ne beto dwa na posifo bi ekoho kochi wo manfo bi ekotum na we ana Gonja Land Youth Association wo mo national organizer odi wo mo enim Kelly Bulo ade abeto dwa se sa posifo enyi wo manfo yi empia enya mo nso ebehwe ama sumdue aba mpatem ho that will not rest until these people are bailed. And we now see them. They were not picked at any crime scene. They were picked at their various working places. So we wanted even the crime officer and the intelligence officer to tell us what was happening. Nothing of that sort was explained to us. Nipa bi ono nso eka national organizer hu enso de nsem se na tudwa. Ade ayeti ye ne say amodi amokra from Damango amodi amo ikota from orders from above eba ya amodi amokota mali wan ye mpese ye be destroy obia na ye mpese be create confusion bia ye peace loving people enti ade aye ka kire etiefo ne say ye pese nipa 8 na amatu hu ye pese amonyi amomaye yempese ebe dede bia bio amuyi ye nkrofo maye amuyi nkrofo no maye obi abenya asundem na mo ya mo de Adom TV Badwam kase na oguso hweno na road safety stakeholders ede to nsentwefo anim se nei kan kwanhia ye koso ewo yamman mu yakompo ahodo so no yemfa na semhia na yemmo dawura nka se eyeyade si obi ka bebo obi china nkwanhie si nim ne ade ewo se ye hyemu kena ne ebo ho no mu a kosi se obi ani beda ne ho so se be ya ye nyina sa kwan no so no ye bebre nkwanhie ase Adom kase etwa so mun kasa na mun ma the audience, the general public who say we crash no this is a public health issue say obia enda ne ho so say bitumi ato obia omo amota enya akwanhia omuwu no bebre na eye bentie ne mbabaawa and you can't say oman bia so mbrentie ne mbabaawa wo hwero omo a na chese daache no wan na ebedi wo so ulusu wodachi omombe bema amano etintim okay omane culture ne tradition bibia no wo no mo lusu omo nusi yape and National Road Safety Authority and editor just say asodie kese pa edansem twerefo so sebe ya wobetimi aboda ro na nkwanhia so ate ewo omayi emu kasamafo edema ye no ma mepel adusu nsem say de etodwa hwese ne covid ba ya nsentwerefo esomu na anopa wia statistics no mo de ba microfodudu ewu microfodudu oyale omo hyedemu ene niema esese ye omo pon hu de wranya omo anka ya ante afa ya ho de nwremu saa so na yepese de biada omo ba fiti anopa kopuma najo bia obeye na nke be yanka waka kwaso jojo ho asembi se na be ya beto bia som na ne a esese obi mefa duty bearer bi so ye no mo aboho pa se na be ya obi abeye na de na akwanso ajo Bayan so na best wo mo ka public account ko ho ehunu no se ayonko farmer pansha dan koso ye ewo soafo o hwe youth and sports and director general ya wono National Sports Authority so Professor Peter Chumesi the intimo omo esusu se BBC ekoso na Adom kase etwaso. You didn't speak and for me to go back, but DG, do you have a problem with your supervising minister? Personally, I'm not happy about what you just said, because you see, if there are issues like this, you confer with your minister who is sitting right by you. Chief, how do we respond to this? You don't say that instead of your ministry assisting you with funds, you don't do that. You don't do that. The signal you are sending to Parliament, the whole country, shows that you are not working well with your minister.
kwankyerɛ for the National Sports Authority ano Professor Peter Chumesi echiremu a enya no credit so on the swafo must receive eng. I will not want to respond, but to give the assurance that if you have really watched over here, you realize I've always been consulting my minister before, even questions that I had to answer. He even said, Director General will do. I have very good relationship. And watching a jump trainee Edema Abidjokui, James Kluche Aveji, Edia Futu, Emma One Ben, we say, a futua, a Shabija for Ediama won't know one question, one time was some said a bear, one more Chimia Juma, Edia Boamo, mining Puntu, Aquanin. We'll end it here. But please take the advice that are given by the honorable members and work on it. The Commissioner of Human Rights and Administrative Justice, Sraj, Ora Richard Question, so. Sir, Shishamu be a Safata so 1 year far North Tom Russia Bejani, Samuel Okuja to ABLAKWA'S and the other done woman, one by ye, Esia nothing, whom someone so yate. Adom Cassia Maniboni Prince also Sedu, Ediba. Jinei, a Commission for Human Rights and Administrative Justice, a Sraj for Officer War and Crime. And Russia Bejani war not tongue, Okuja to ABLAKWA, Nenkra Tabi Okuchi, Edigun Krata, so a petition. Edebema mpenifu e wa ha se wo munye nhwehwemu emfa National Cathedral edan a wo mu asie peni ba ko oka ho bi Reverend Kusi Boatin na namonto bi a wo tu a wo ni se ketasehye ene proye bi eta akire no abenkrata yi ebepie mu e wa ha no yenso ye di akire baaye no mpenifu ame ate ase se ene enko na wiye no na mpenifu e de niema egu akwam na omo so akuche gu nkrata so e de akoma mrashani se wo mu betu ho anamon opani abeli akire a wono ene di nadie e wo charge Richard Question e de to Adom News anim se enhwehwemu a wo mo e ba beye wo mo nkogina afa baako wo mo behwe se wo begina mfimfin na na ewo mu no wo mo e de aba betudwa e Ghana for se wo mo nya gidie e wo charge dwumadi a wo mo edinim amane boy me amedi free charge office e won kran ebrel no Medin Ed Prince Owusu Esiedo. Adom News. Free SHS Secretariat say woma ye crowd train. Esuafo a womo so hwe ba china nyame ya adoma BC so hwe won so hwe ba no. Woma ye crowd say baby a wonpeso womo call won to so school me kire SHS no. Mudo womo ebeto. Deputy National Coordinator Nana Africa Mensa ede sansemi eto edwama yento so na yenkon samfoforo emu na ne ya make say asinkuhia Womate then fisi the social perform ama 80-bed capacity hospital. Yebati di ama wome ho ye bia akua ekoso pa. Yepesa apomode panso mane musu wo honti ene hihye we ya womoye. Sede be na pomde ho nsem befa nteme pefra e wa asinkuhia enu important no Spain aban ene Ghana ban aka wontema manchiri mo se amno kasei woni si ayasabe kese e okuhia enu important e wodwumede na se no orenchima hene ewuna bubumpra nsem e da busuya eja wona asase se wo fensa ayasabe no esa ka se woda se bimra bio ene yehia ha memmo kwaba ne asida so nkonkura e desma Spanish government and the Ghana government say one more now my back range memo asinkuhia the need test the need wa yempe bin so wa wo pa fa so the need test wa wo pa ni aka no fa so na ya fa kwan so edito Ghana po nyina nkwada wo school ni ayi se wo nyina breast catching no mo mehwe asinkuhia the need test na womo fa o man enyebia penyipa osi Spain abana nan e wodwumede na se no so e kasa kire de ehye wo nkrantia ama odi osika abahya ya sabi mu. So today we're starting with the clearing of the site. We have the machines and we hope the project will be done successfully normally and will be completed by next year. Asin of DC Uracha so hina na nso kire se ayasabi aba no ebeboa pa ene yede aso abofem a yehye eye asipiti a meka nempa makomako ediowotwen 80-bed hospital a yeba be si wo orangeman mechire kuhia we kan edisuade hunu a Ghana ban a His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo
ɔhwɛ sɛ yɛbɛma apɔmuden akɔ ɔman no afa na ɛha nyinaa afredamode ma ifra sin kuhyia na bradom kaseɛ